Omoni bolo na mbebi tutaki na antena ngekuya. Yoka moteur na matele. Yoka la digi ya pisi. Bebi tuti na. Bana kanda kwani panza kande buka. Wana pano. Na papa mwana. Yes, mbere yo kugaruka kuri ako kavideo gatambutse gatoya, reka mbasuhuze, reka mbanze mbifurize gukomeza kugubwa neza, reka mbifurize ibihe byiza, ibihe by'umugisha, ndetse mukomeze kunogerwa na gahunda zanyu mwe mwahisemo kwibanira natwe hano kuri DRC Today News. Ni by'agaciro gakomeye cyane gukomeza kubana namwe, nongera kubibutsa ko muri kumwe na 6berry official nk'ibisanzwe. Nkaba mbahaye ikaze irambuye cyane hano ku muyoboro wanyu ubagezaho amakuru. Muraza kunyemera nanone twinjirane mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, tugende turebera hamwe mu nce zigiye zitandukanye uko situation ihagaze, uko intambara ihagaze, ndetse n'iriya video turaza kuyigarukaho hariya ni mu Minembwe. Ndaje tubyinjiremo na za Rucuru na za Masisi, hose akomeje kugenda ahavugwa urusasu. Byose nibyo tugiye kwinjiramo muri kano kanya, ndetse kuri aya amanywe ku itariki 11 mu kwezi no kwa kane, ndetse umwaka w'ibihumbi 2026. Munyemere twinjirane ku kibuga cy'imirwano turebere hamwe uko bihagaze muri aya amasaha. Nukuvuga ngo rero tudatinze, wenda tunahere kuri ya video, reka nze tuyinjireho nayo turebe ibyayo. Nukuvuga ngo mu gihe imirwano ikomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, hari amakuru agaragaza ko imbaraga ku ruhande rw'ingabo za leta ya Kongo nabo bafatanyije, harimo ingabo z'u Burundi FDNB ndetse n'abawazarendo, bakomeje kwiyongera ku buryo bugaragara. Bivuze ngo imbaraga zabo ziri kwiyongera ku buryo bugaragara, mu gihe inyeshyamba za M23 zikomeje kugenda zicika intege. Ibi byose nibyo tugiye kwinjiramo. Nukuvuga ngo amakuru ava mu duce twa Warikare, Imasisi, Minembwe na Rucuru aravuga ko imirwano ikaze iri kubera muri utwo turere, ndetse aho bivuga ko hari igihombo kinini ku ruhande rwabo bahanganye, ku ruhande rw'abahanganye n'ingabo za leta. Igihombo gikomeje kwiyongera. Nimvuga uruhande rw'abahanganye n'ingabo za leta, mwumvemo inyeshyamba za M23 cyane cyane, hakazaho na za Red Tabara ndetse na Twirwano. Rero nk'uko mwabibonye kuri kariya ka video katambutse, biravugwa ko indege ebyiri zitagira abapilote arizo tuzi nka drones zigeze kuvogera ikirere cya Minembwe, ndetse imwe muri zo yamajije gushyirwa hasi ubwo yageragezaga kugwa ku kibuga cy'indege cya Minembwe, ndetse izo ndege zikaba zari zimaze igihe zikoreshwa mu bikorwa bya gisirikare n'amaoperasiyo agiye atandukanye. Imwe muri zo tayari yaburijwemo, indi ibasha kuba yacika. Izi ndege zose bari kuvuga ko zari ziturutse mu Rwanda, niyo makuru ari kutugeraho, ngo zari zizanye ibikoresho zije no kugaba ibitero, ngo ariko ntibyazigendekera neza. Imwe yahanuwe, indi ibasha gucika isubira aho yari iturutse. Nukuvuga ngo ingabo za FARDC, ingabo z'u Burundi FDNB n'abawazarendo bakomeje kugaragaza impinduka mu mikorere, ndetse kandi bari kwitegura neza amoperasiyo, bari kugenda bayategura neza, ndetse bari kugerageza no gukorana neza no kongera imbaraga mu buryo bwo kwirwanaho. Tunyarukire mu karere ka Masisi mu ntara Kivu y'Amajyaruguru, hongeye kumvikana imirwano ikomeye hagati y'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo FARDC n'ingabo z'u Burundi FDNB ku bufatanye n'abawazarendo mu guhangana n'umutwe w'inyeshyamba za M23. Amakuru aturuka hafi y'ayo mirwano yabereye aravuga ko FARDC FDNB n'abawazarendo bakoze operasiyo ihambaye cyane kandi yihuse yo gusubiza inyuma abarwanyi ba M23 bari bagerageje kwigarura axe ingenzi igana Iwarikare, ndetse ni axe ifite agaciro gakomeye mu bya gisirikare ndetse n'ubukungu. Iyi mirwano yabereye mu duce twa Mutababwe
Ruhanga, Kivuye, Kibarizo ndetse aho amasasu menshi n'ibisasu bikomeye byumvikanye mu masaha ya mu gitondo. Imibare y'agateganyo iragaragaza ko abarwanyi bashyika kuri 23 bama 23 bafashwe miri, mu gihe abagera kuri 46 bakomerekeye muri iyo mirwano. Naho mu mujyi wa Goma ku munsi w'ejo hashize twakiriye amakuru yuko ahagana saa 8 z'amanywa twakiriye inkuru y'umusirikare w'inyeshyamba zama 23 wiyahuye ndetse yiyahura yirasa nyuma y'igihe kingana ngo n'amezi 10 adahabwa umushahara. Amakuru ajyanye n'imibereho mibi y'aba barwanyi b'umutwe w'inyeshyamba zama 23 agaragaza ibibazo bikomeye bijyanye n'imishahara n'imibereho yabo akomeje kuba menshi, kuko twakiriye n'andi makuru atandukanye avuga ko bamwe mu bakozi cyangwa abarwanyi b'uyu mutwe bari bamaze amezi ashyika kuri 18 badahembwa, nyuma bakaza guhabwa amafaranga angana n'ibihumbi 125 by'amafaranga y'amakongomani, ni ukuvuga ngo ni franc congolaise nk'igihembo cyayo mezi yose. Iyi mibare igaragaza ko ku kwezi kumwe buri muntu yaba yarahembwe amafaranga agera ku mafaranga 8,928 franc congolaise gusa, ndetse n'amafaranga atageze ku madolari 5 y'Amerika. Ibintu byafashwe n'abatari bake nk'ibigaragaza ubukene bukabije mu miyoborere y'uwo mutwe. Ibibaye mu gihe umutwe wa 23 ushinzwe gukusanya imisoro mu bice bigenzura birimo amasoko, imihanda n'ahacukurwa amabuye y'agaciro. Hari abavuga ko nubwo ayo mafaranga yinjizwa atagera ku mibereho myiza y'abawukorera, ahubwo bagakomeza kubaho mu buzima bugoye. Amakuru ava mu baturage bo muri ibyo bice kandi agaragaza ko hari igihe abaturage bahura n'igitutu gikomeye mu kwishyura iyo misoro, aho bivugwa ko kutayitanga bishobora kuvamo gufatirwa imitungo, gukorerwa ihohoterwa ndetse rimwe na rimwe bikagera ku rupfu. Ibi bituma ubuzima bw'abaturage bukomeza kugorana mu bice bigenzurwa n'imitwe yitwaje intwaro. Amakuru aturuka mu baturage bavuga ko uyu musirikare rero yafashe icyemezo gikomeye cyo kwiyahura cyangwa se kwirasa bitewe n'ihungabana rikomoka ku mibereho mibi n'ubuzima bugoye yanyuzemo muri icyo gihe kirekire atishyurwa. Hari kandi amakuru akomeza kuvugwa ko mu nzego zimwe na zimwe haba hari itsinda ry'abayobozi bivuga ko bikubira inyungu rikungukira ku mutungo, mu gihe abandi basirikare baba barimo gukoreshwa nabi cyangwa bagasigara mu bibazo bikomeye by'imibereho. Si ibyo bibazo by'imishahara gusa, kuko biravugwa ko ihuriro ry'inyeshyamba zama 23 riri guhura n'ibindi bibazo bikomeye by'imbere mu mutwe bishobora gutuma ricikamo ibice. Amakuru agaragaza ko muri iri huriro havugwamo amakimbirane hagati y'abari ku rugamba bashyigikiye gukomeza imirwano n'abanyapolitike bashyira imbere isura n'imishyikirano. Ibivugwa ko byatumye habura icyerekezo kimwe n'icyizere hagati y'impande zombi. Hari kandi n'ibirego bivuga ko uyu mutwe ukoresha amakuru atizewe mu gushaka kuyobya rubanda. Urugero rutangwa n'urwa Vicky Ntumba uvugwa nk'umuyobozi mu biro bya Colonel Nanga wavuzweho kuba yarigeze gukorera mu biro bya Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Congo Felix Antoine Tshisekedi, nyamara ubuyobozi bw'icyo gihugu bwabihakanye. Ku rundi ruhande rw'imirwano, amakuru nanone yemezwa n'inzego zigenga aravuga ko hari abarwanyi benshi baba barataye intwaro bagera kuri 263 barimo n'abasirikare bakuru 4. Ibi bivugwa ko byagaragaye mu bice bya Rubero, Rucuru, Masisi ndetse na Karehe, aho hanavugwa kugabanuka k'ubushobozi bwo kugenzura uduce tumwe na tumwe. Hiyongeraho kandi inkuru z'imbere mu mutwe zivuga ku bikorwa by'urukoza soni cyangwa se amashusho y'urukozasoni yakomeje kugenda akwirakwira ndetse yakwirakwijwe. Bivuga ko byaba bikoreshwa mu guharabika no gukura mu myanya bamwe mu bayobozi. Hari amazina yagiye agarukwaho mu itangaza amakuru
nk'uwitwa Yannick Chisora yagaragayeho ibi bikorwa byo gushaka gufata ku ngufu ndetse aza gutabwa muri yombi n'ubuyobozi bwa M23 ndetse bivuga ko aho yari afungiye yakorewe iyicarubozo kuko yongeye kugaragara mu ruhame yaraciwe intoki z'ikiganza kimwe. Reka mbashyirireho ifoto murebe maze murabona mbere agifite intoki zuzuye n'andi ku ifoto ya kabiri zaracitse. Ngayo nguko ngiryo ihohoterwa ryakorewe umusirikare w'inyeshyamba za M23. Twigarukire ku kibuga cy'imirwano. Ingabo za FARDC, ingabo za FDNB n'abazarendo nanone kandi zagabye ibitero byo mu kirere ku birindiro by'inyeshyamba za M23 zari zigiye gutera ingabo mu bitugu izindi ziri kurwanira hafi ya Kashebere. Ibitero rero byabereye mu duce twa Muhanga na Burubi hafi ya Kashebere mu gace ka Roberike. Amakuru avuga ko indege yakoreshejwe muri icyo gikorwa yari yabanje kugaragara iguruka muri ako gace hafi isaha imwe mbere y'uko ibisasu bitangira guterwa. Abaturage bo muri ako karere bavuga ko bumvise urusaku rw'indege ndetse n'iturika ry'ibisasu, ibintu byateye impungenge n'ubwoba mu baturage bahatuye. Abasesenguzi mu by'umutekano bagaragaza ko iyi operasiyo yihuse ndetse iyo operasiyo y'ingabo za FARDC n'abazarendo na FDNB yerekana ubushake bwo gukumira umwanzi no kurinda axe z'ingenzi. Icyakora banibutsa ko iyi ntsinzi ishobora gukurikirwa n'ibindi bitero bikomeye bitewe n'uko intambara ikomeje gufata indi ntera muri ako karere, ndetse haravugwa kandi ko hari intwaro n'ibikoresho bya gisirikare byafashwe n'ingabo za leta. Nubwo hari intambwe igaragara imaze guterwa ku ruhande rwa FARDC, abasesenguzi bavuga ko umutekano muri aka gace ugikomeje kuba muke kandi ko buri ntsinzi ishobora gukurikirwa n'igitero cyo kwihorera. Ikibazo gikomeje kwibazwa na benshi ni ukumenya niba izi ntsinzi z'igihe gito zishobora guhindura icyerekezo cy'iyi ntambara imaze igihe cyangwa niba ari urugamba rushobora gukomeza igihe kirekire nta gisubizo kirambye kibonetse. Mu nyemerere tunyarukire mu karere ka Walikare rero naho ni mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubuzima burimo kugenda busubira mu buryo buhoro cyane nyuma y'uko abarwanyi ba M23 bavuye mu bice bimwe na bimwe. Nubwo hari abaturage batangiye gusubira mu byabo, haracyari imbogamizi zikomeye zituma ubuzima busanzwe butagaruka uko bikwiye mu duce twa Mpeti na Minjenje two mu itsinda Kisimba. Ikibazo gikomeye kigaragara ni ukubura ibikorwa remezo by'ibanze cyane cyane ibijyanye n'ubuzima. Ibi byatangajwe n'ishyirahamwe rya CITC, Cadre Interpaisa pour la Transformation des Confrères de Pinga, nk'uko byasohotse mu nkuru ya Radio Okapi. Julien Bunda, umuvugizi wa CITC, yatangaje ko ikigo nderabuzima cya Mpeti cyasenyutse burundu mu gihe cy'imirwano. Ibi rero byashyize abaturage badafite aho bavurirwa mu kaga, mu gihe nyamara bamwe muri bo batangiye kugaruka mu byabo nyuma y'igihe kirenga umwaka bari barahunze. CITC irasaba inzego za leta ndetse n'abafatanyabikorwa mu bikorwa by'ubutabazi gutabara byihuse hagamijwe kongera kubaka iki kigo nderabuzima gifite akamaro kanini kugira ngo gifashe mu kongera gusubiza ubuzima mu buryo mu bice abaturage barimo kugarukamo. Twibutse ko imirwano yatangiye kuvugwa kuva mu kwezi k'Ukwakira umwaka wa 2024 mu bice bikikije Mpeti, ndetse yatumye abaturage benshi bahunga berekeza ahantu hatekerezaga ko hatekanye kurushaho. Naho ku itariki ya 26 Werurwe iheruka abarwanyi ba M23 bavuye mu midugudu ya Mpeti, Mijenje na Kanune nta mirwano ibaye berekeza ahitwa Imaremo mu burasirazuba bw'itsinda rya Kisimba. Nubwo umutekano usa n'uwongeye kugaruka muri utu duce, ibibazo by'ibikorwa remezo n'ubuzima biracyari imbogamizi ikomeye ku baturage bifuza gusubira mu buzima busanzwe. Hagati aho ngaho rero mu ijoro ryo kuwa gatandatu tariki ya 10 Mata, abantu bitwaje intwaro bagabye igitero mu mudugudu wa Shasha uherereye mu gace ka Muvunishanga
mu bwami bwa Bahunde muri teritwari ya Masisi mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Icyo gitero cyahitanye umuntu umwe, abandi babiri barakomereka. Nk'uko amakuru aturuka muri ako gace abivuga, abo bagizi ba nabi bamaze igihe kirenga isaha batera ubwoba abaturage ndetse barasa amasasu mu mpande zitandukanye. Umuturage umwe wahaye amakuru itangazamakuru yagize ati umuntu umwe yahise asiga ubuzima, undi arakomereka bikomeye ku mutwe ndetse atewe umuhoro, naho umugore witwa Furaha Ndembo arashwe ku kuboko, isasu rikomeza rigera mu gituza. Abakomeretse bahise bajyanwa ku kigo nderabuzima kugira ngo bahabwe ubuvuzi bwihuse. Abaturage bavuga ko urusaku rw'amasasu rwumvikanye mu byerekezo byinshi, ibintu byateye ubwoba bukomeye muri ako gace. Kugeza ubu umudugudu wa Shasha uri mu maboko y'ihuriro ry'inyeshyamba zama 23. Twabibutsa ko no mu kwezi gushize kwa Werurwe muri aka gace hagabwe ikindi gitero cyahitanye abantu benshi mu isoko ryari hafi aho ngaho. Ngayo amakuru twari tubafitiye. Reka mfate kano kanya nshimire buri umwe wese wabanye natwe, babwira ngo ni iby'agaciro kabisa, ni iby'agaciro gakomeye kwibanira namwe. Nongera kubibutsa ko niba uri mushya hano rwose nkandira kuri subscribe, urabuduteye inkunga ikomeye cyane, urabuduteye inkunga kabisa. Hanyuma nongera kwibutsa ko twafunguye urubuga rwa WhatsApp tujya tunyuzamo amafoto ndetse n'amavideo biba byose byaturutse ku rugamba. Hanyuma kwinjiramo nta kundi, uragenda hariya hasi muri komenti urebemo link na pininzemo, uragenda uyikandeho, urahita winjira muri group yacu ku buryo bworoshye cyane. Hanyuma uzajya ubasha kubona amafoto ndetse n'amavideo, ubashe kubona ukuri kuzuye kuba bigenda bivugwa ndetse binatangazwa, ubone ukuri kuzuye kuba kwaturutse hariya mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngayo nguko mukomeze kugira ibihe byiza, turabakunda cyane.